Ekitabo ky'okutandika eshura ya 45. Yozefu kwegambira bakuru be. Yozefu yaremwa kwegumya omu maisho gaabo n'ababaire bamwemereire haihi. Yagira ati, ragira abantu boona bashohore bampigize. Tahagira muntu weena owasigara na Yozefu omu kwegambira baine ishe. Yarra naboroga munonga, Abanyamisiri n'ab'omu nju ya Farawo bamuhurira. Yozefu yagambira baine ishe ati, ninye Yozefu, taata kibaho. Baine ishe babura eki bamugarukamu ahakuba bakashobererwa omu maisho ge. Yozefu yagira baine ishe ati, nimbeshengyereza munyerere haihi. Bamwerera haihi. Yagira ati, ninye Yozefu murumuna wanyu ou mwagurize kutwarwa Misiri. Mbwenu mutashaasha n'obu kwakuba okugwerwa kubi ahabw'okunguza nkiija kunu. Ahabw'okuba Ruhanga niwe yantumire kubabandiza kunu kukiza amagara g'abantu. Ahakuba hati enjara emazire emyaka 2 omu nsi kandi hakiriyo endiijo myaka 5 ei abantu batarihingiramu n'okwakuba okugyesha. Kandi Ruhanga akantuma kubabandiza kunu ngu abakwatire ihembe omu nsi kandi abaju n'omu buryo bw'okutangaaza. Nahabw'ekyo timwe mwanyoherize kunu ni Ruhanga kandi angizire nk'omuzaire ahari Faraho, mukama w'eka ye yoona kandi omutegyeki w'ensi yoona ya Misiri. Nimwimuke mwehuute muze owa tata, mumugire muti omwana wa Yozefu atutumire nagira ati, Ruhanga angizire mukama wa Misiri yoona, shoma onshangye kunu oteziringa kandi noija kutuura omu kyanga kya Gosheni. Onze haihi iwe n'abaana bawe n'abaijukuru bawe n'amasyo gawe ag'entaama n'ag'ente n'ebi oine byona. Okondya kuherayo ebyokurya ahabw'okuba hakisigireyo endiijo myaka 5 y'enjara. Otakiitwa obworo iwe n'ab'omuka yawe n'ab'oine boona. Kandi reeba, hati imwe na murumuna wangye Benjamini nimwereebera kuninye ndikugamba nimwe. Mushemereire kugambira tata eby'ekitiinisa kyangye kyona ekinyine omuri Misiri n'ebimureebire byona, kandi murahukye mureete tata kunu. Yagwa Benjamini omurumuna omu bisya yarra, na Benjamini nawe yarra amugwira omu bisya. Kandi yanywegyera bakuru be boona narra. Bwanyuma y'ebyo bakuru be baganiira nawe. Farawo kutuma Yakobo kwija. Amakuru kugahikira owa Farawo ngu baine ishe wa Yozefu bizire, byashemeza Farawo n'abaheereza be. Farawo yagira Yozefu ati, gambira baine ishe oti, mugire muti, mute emitwaro aha ndogoya zanyu, mugyende mugaruke omu nsi ya Kanani. Mureete eshwimwe n'ab'omu maka ganyu, mwije owangye, nanye ndyabaho ebirungi by'omu nsi ya Misiri, nimwe muri aha bishaju byayo. Kandi obaragiire oti, mutwaze muti, mutware ebigaari by'omu nsi ya Misiri eby'okureetamu abaana banyu abato n'abakazi banyu, mureete na shwimwe mwije. Kandi murekye kufa aha bintu byanyu, ahakuba ebirungi by'omu nsi yoona eya Misiri n'ebyanyu. Bene Isirayeli batwaza batyo. Yozefu yabaha ebigaari nk'oku Farawo aragiire, yabaha n'entanda y'okuriira omu muhanda. Boona oku bingana, buri omwe yamuha ebijwaro by'okwihanisa, konka Benjamini iwe yamuha ebicweka by'efeeza 300 n'ebijwaro by'okwihanisa 5. Kandi ishe yamutwekyera endamusyo y'endogoyi 10 ezeekoriire ebintu birungi bya Misiri, n'ezindi ndogoyi 10 z'ebiguma ezeekoriire engano n'emigaati n'entanda y'ishe y'okuriira omu muhanda. Atyo yaraga baine ishe kuba abaire nibimuka kugyenda, yabagira ati, mwerinde mutatonganira omu muhanda. Biinamuka baruga Misiri bahika omu nsi ya Kanani ahari ishebo Yakobo. Bamugambira bati, Yozefu abaho kandi niwe omutegyeki w'ensi yoona ya Misiri. Omutima gwe gwagwa eshazi ahakuba atarabiikiriize. Bamuteekyerereza ebi Yozefu yabagambiire byona, kandi ku yareebire ebigaari ebi Yozefu yatwekire kumutwara, omutima gwe gwagaruka eruguru. Isirayeli nikwo kugira ati, nikimara, Yozefu omwana wangye obu ariho, kangyende ndibane nawe ntakafiire.